Sanibonani bafundi abogwalo lokuqala grade 1. Namhla sizakwenza isiNdebele. Siyasithanda isiNdebele angithi? Yes, siyabonga makhosayeza. IsiNdebele siyasithanda. Sifuna ukuxoxa ngezinto esizenzayo nxa sizilibazisa. Uyakwazi ukuzilibazisa ukuthi kwenza? Ikwenzani ukuzilibazisa? Yikudlala. Ukudlala, good, uyadlala nxa uzilibazisa. Ngithi izinto esizenzayo nxa singekho esikolo. Nxa kungabantu abadala, izinto esizenzayo nxa singekho ngaphi? Emsebenzini. Sithi ukuzilibazisa. Njengoba utshilo ukuthi kwesinye isikhathi senzani? Siyadlala. Kwesinye isikhathi senzani nxa sizilibazisa makhosi? Siyabuka i-TV. Yes, siyabukelani i-TV. Uyalazi ibala eliqondileyo lokuthi i-TV kuthiwa kuthiwa kuyini? Television. I-television isikhiwa leso ngesiNdebele ke. Ungabona. Wena ungumfana ohlakaniphileyo wena. Kuthiwa ngumabonakude. Nanti ibala lakhona la. Umabonakude. Ubani? Umabonakude. Ungani besithi ngumabonakude kanti? Ubona khatshana? Ubona ngaphi? Ubona ngaphi umabonakude? Izinto ezemalwini. Izinto ezenzakala emazweni khatshana. Siyabona abantu abaseChina, sibona abantu abaseGoli, sibona abantu abaseRome. Khatshana. Angithi so yikho kuthiwa ngumabonakude njengoba lami ngikubona nje. Ukude kodwa siyabonana kodwa sikho ndawonye. Angithi yikho kuthiwa ngumabonakude. Siyabonga. Enye ke indlela esizilibazisa ngayo sesikhuluma ngokudlala, ukubukela umabonakude. Okunye sizilibazisa ukuyini? Abanye siyabamukela sixoxa ngezinto esizenzayo nxa sizilibazisa. Izinto esizenzayo nxa singekho esikolo, izinto esizenzayo nxa singekho emsebenzini. Senzani? Sesikhulumile. Sidlalani? Amagame efonini. Siyadlala njalo. Siyadlala imidlalo. Angithi ngesiNdebele sithi amagame sokuyisikhiwa njalo. Sidlala imidlalo etshiyeneyo. Eminye sidlala ngefoni, eminye sidlala njalo ngekhompiyutha. Angithi ifoni siyazi ukuthi ingani ikhompiyutha enjani encane. Yiphi imidlalo elidlalayo kukhompiyutha? Makhosi, Alwande? Amakhasi. Kulekhona kuthiwa ngamakhasi. Okunye ke, Alwande? I-draft. I-draft, yebo. Enye ke imidlalo, Alwande? Ichesi. Imidlalo kuthiwa yichesi. Leminye eminingi angithi liyayithanda kakhulu ngalesi sikhathi lihlezi. Angithi lingekhaya. Isikhathi esiningi lisichitha lidlala imidlalo kumakhompiyutha kumbe lisebenzisa amafoni. Eminye imidlalo njalo sidlala nxa singasebenzisa amafoni kumbe amakhompiyutha. Sidlala ngaphi? Siphandle. Sidlala siphandle labangane bethu. Eminye imidlalo yenelisa ukudlala wedwa, eminye udlale labangane. Yiphi imidlalo elidlalayo? Yiphi imidlalo elidlalayo? Ake linje. Intoro. Ubani? Intoro. Yebo, liyazi ukudlala intoro. Zamfundisa lami. Eminye ke imidlalo esiyidlalayo yiphi? Ibhola. Siyadlala imidlalo yebhola. Yebo, likhahlela ibhola lidlala labanye. Siyabonga. Eminye ke Alwande, yiphi eminye imidlalo elidlalayo? I-bouncy ball. Yebo, lidlala lijikelana, lichayelela ibhola phansi. Yebo, eminye ke. Ukugijima. Ubani? Ukugijima. Ijubane olejubane ukwedlula omunye. Yebo, siyabonga. Makhosayeza hlaliseka lingadlalisa ifoni angithi. Ingabe lokhu ihamba phansi. Ufuna uhlale lapho khayela Alwande lami sihlezi sichumile. Dawe hlala uchumile.
Yebo. Yebo, siyabonga. Imidlalo leyo esiyidlalayo nxa sinjani sizilibazisa. Angithi siyabonga. Ukuthunga ke, selake labona umuntu ethunga? Lake labona umuntu ezilibazisa ngokuthunga? Bebethungani? Babethungani? Isigqoko. Babethunga izigqoko, abanye basebenzisa imitshina, abanye njalo basebenzisani izandla ukuthi bathunge. Abanye ke basebenzisani? Angizwa kahle likhulumayo. Angithi so abanye abantu ngezikhathi zabo zokuzilibazisa bayathunga. Ukuvakatsha ke, azange lingentshele ngokuvakatsha. Ngesikhathi lizilibazisa lalivakatsha. Lake wahamba ngaphi Makhosayeza wavakatshela ubani? Wavakatshela umalume. Alwande lina ngakini lake lihambe liyevakatsha livakatshela ubani? Umfundisi. Wavakatshela lo mfundisi. Yebo, liyakholisa lini. Alwande faka izandla phansi. Alwande wenze ukuthi uphendule kuhle. Faka izandla phansi. Alwande qaliseka ukwenzela ukuthi sikubone kuhle. Yebo, siyavakatshela izihlobo. Angithi yes, singavakatshela ogogo okhulu nxa singahlali labo, sikhulumile omalume, kwesinye isikhathi sivakatshele njalo labo bani labangane. Umakhosayeza ukuthi bayavakatshela lo mfundisi. Ngakho ke ukuthi sivakatshela abanye ngesikhathi esinjani sizilibazisa sikhululekile. Ukugida ke alintshelanga ngokugida. Ngesikhathi lizilibazisa liyaligida? Alwande? Alwande? Liyagida. Yebo, siyakwamukela Prudence. Sikhuluma ngesikhathi ngezinto esizenzayo sizilibazisa. Abanye sithe babona umabonakude badlala imidlalo, eminye bayidlala computer, eminye bayidlala labangane babo, abanye bayathunga, kwesinye isikhathi siyavakatsha. Kade sesikhuluma ngokugida. Siyanelisa ukugida? Siyakwazi ukugida sonke? Makhosayeza, uyakwazi ukugida? Alwande? Yebo, lizangigida. Siqeda la ekucineni wonke umuntu uzagida. Angithi njalo abanye bayabala. Abayabala ngesikhathi bezilibazisa. Lalibale lini? Liyabala? Ugwalo osuke walubala wena khathesi. Alwande? Prudence? Yiluphi ugwalo wakwalubala wena lokhu usavalayo isikolo? Esingalubalanga sisonke esikolo olubale ungekhaya. Lukhona? Yebo, siwabala amabhuku lawana esiwabalayo. Gwalo lokuqala, olwesibili, olwesithathu, uthe wena subala olwesine. Kuhle kakhulu. Kumele sibale ngesikhathi njalo senzani sizilibazisa. Into yokucina emfuna sikhulume ngayo ngesikhathi sokuzilibazisa inganekwane. Lake lezwe ukuthi lake lezwe umuntu esethi inganekwane? Yebo. Ngobani abathanda ukwethi inganekwane? Ngokhulu kumbe ngabogogo? Ngogogo. Kanengi sijayele ukuthi ogogo yibo abanjani abetha inganekwane. Namhla ngifuna ukulethela inganekwane. Namhla yimi ugogo la. Angithi angisasombalisi sengingubani? Ngingubani? Gogo. Kasilaleleni ugogo Mawotshwa esethele inganekwane. Lilalelisa ngithi ngaqeda ukubala ngizaphendula imibuzo ngalokho engiyabe ngibalile ngenganekwane le. Ake laleleke bazukulu. So lalelani bantwana bomntanami, ngilethele inganekwane emnandi. Inganekwane le imayelana lomvundla. Phela kuthiwa kudala inyamazana zeganga zazikhuluma. Liyakwazi khona? Alwande? Bekiphe ibhuku lelo phansi ulalele. Inyamazana zazikhuluma njengabantu. Zazihlala ndawonye labantu futhi. Kuthiwa kwake kwaba lomfazi abantwana ababili. Wayesithi nxa esiya emasimini abatshiye bedlala bodwa ebaphekele ukudla.
wayebatshela ukuthi bangene endlini bathathe ukudla nxa sebelambile. Suku zonke abantwana laba babesidla ukudla nxa sebelambile bese betshona bezidlalela njengani. Angithi ngelinye ilanga umfazi wathi evela emasimini wathola abantwana bekhala besithi balambile. Kanti ukudla namhla kuye ngaphi? Wabuza ngokumangala. Mama, wathi umntwana omdala, kufika umvundla wasithathela ukudla konke. Ye mama, watsho omncane, vele kasitshiyelanga lutho. Ngizwile baba, watsho umfazi. Kodwa ke kusasa angabuya umvundla ngifuna ukuthi lale lokudla kwenu. Lingamvumeli ngitsho lakancane ukuthi alithathele ukudla kwenu. Lizwile bantwana? Lizwile? Yelanga elalandelayo umvundla wathi nje efika watshela abantwana ukuthi wayelande ukudla. Bathe bemtshela okwakutshiwo ngunina wahleka wathi, hehe, phangisani lingiphe ukudla. Ngingalivala ngempama kathesi nje ngilitshiye likhala nxa liyizithutha. Abantwana bathe bebona ukuthi ngeqiniso bangatshaywa, bamupha futhi konke ukudla umvundla, batshona ngendlala. Esevele emasimini umfazi wadana kakhulu, wathola abantu bakhe bekhala, bekhaliswa yindlala. Ngelanga elalandelayo wakhanda icebo, wavuka ekhanzinga inyama eloqhatshi olumnandi olwayafika endlini kamvundla. Eseqede ukuphekela abantwana wasinda indlu yakhe yonke ngengcino, watshiya inyama endlini wavala. Eqeda lokho wahamba labantwana emasimini. Liyayazi ingcino ngithi? Yini enzani ingcino? Yenzani ingcino Alwande? Makhosi? Yenzani? Iyanamatha. Nenelisa ukuvala ngayo umgomo, siyabonga. Kodwa kanenge ingcino iyanamathela. Unganyathela lapho kule ngcino khona yenzani? Iyanamathela. Unyawo lwakho luyabe lungasenelisi ukuthi wenzeni? Uphume khonapho, kumbe isandla kumbe ngumzimba oyabe unamathele khona uyangahlanganisa le ngcino. Asilaleleni ukuthi kwasokwenzakalani. Ngesikhatshana wayesethelekile umvundla ekhangwa luqhatshi lwenyama. Uqhatshi umnuko onukelela mnandi. Umnuko onukelela njani? Mnandi. Mama wayekhanzinga inyama, ungakhanzinga inyama, lawe uhluzuzo lunukelela isisu la, sufuna ukudla. Wathi ebanga emnyango umvundla esegxoze wagxoza indenda, egxoziswa luqhatshi lwenyama. Wathi uyavula isivalo wabona asikhilwanga, wathaba, waba manzi. Uthe uyanyathela endlini esegijimela imbiza eyayilenyama, inyawo zakhe zahle zathi nama, zabanjwa yingcino. Hawu, ngathi namhla kutheni? Ngingazibhuqa phansi ngileqiniso lokuthi ngizaphunyuka, watsho umvundla esekhuluma yedwa. Uthe uyazama ukulwa lokugiqika, umzimba wonke wahle wathi nama, wabanjwa yingcino. Maye, ngafa bo, nincedani bantu. Angisaphindi futhi ukuganga, angisaphindi futhi ukudlela abantwana ukudla kwabo. Kodwa kakho owamuzwayo. Umfazi uthe ephenduka labantwana bakhe ntambama bafica umvundla eseze wajunywa yibuthongo. Bonke bancedisana bamtshaya kakhulu. Mhlalokho wakhafula amathe wathi phu, angisoze ngigange futhi. Sizwile ngane baba? Ibimnandi angithi? Ibimnandi ingane kwani? Angithi? Ake ningitshele kathesi ukuthi lizweni. Kuthiwa kudala kwakukhuluma izinyamazana kuphela. Kutsho njalo? Kulenyamazana ezikhulumayo. Kuthiwa lenyamazana lazo zazinjani? Zazikhuluma. Angithi? Kuthiwa umfazi wathola abantwana bekhala ngenxa yani. Babekhalela ngathi abantwana laba babededesa lapha. Babekhalela.
Ngendlala. Babekhaliswa indlala. Babekhaliswa yini? Indlala. Ukudla kwabo kwakuye ngaphi kanti? Unina nto wayechiye baphekele. Bakusangaphi futhi? Kudliwe igundwane. Badliwa amagundwane. Yebo. Kudla umvundla. Umvundla kwakungasiyo gundwane wayedla ukudla. Umvundla wayedla ukudla kwabo abantwana bakhala ngithi, kuthiwa wanindani umfazi phansi ukwenzela ukuthi abambe umvundla. Wanindani? Ingcene. Ingcino. Waninda ingcino. Umvundla wenzani? Wanamathela. Kusukela mzwanoko umvundla kazange akaphinde futhi wathi bambamba bamenzani umvundla? Bamenzani? Bamchaya umvundla wahle wacina. Angithi ngithemba lina lenzi njengomvundla lithathela abanye ukudla. Liyabathathela? Hayi. Alingathathela abanye ukudla ngoba lizabanjwa lani libe njengomvundla. Inganekwane le ngiyethile yangithi. Ngakho-ke abanye abantu ngesikhathi sokuzilibazisa labo bethani inganekwane. Lani ngifuna ukuthi abazali benu balethele inganekwane. Uyakwazi umama Makhosi ukwetha inganekwane? Yebo, ngifuna kwethele engaso kaMvundla loNteletsha bephekane sijayele. Engaso yami le ngwethele yona namhla. Eyakho ongazangethela yona ngithi lawe Alwande uthi bakwethele inganekwane emnandi. Prudence lawe bakwethele inganekwane emnandi. Siyabonga. Angithi ngakho-ke bantwana abahle sixoxe ngezinto esizenzayo nxa sinjani? Nxa sizilibazisa. Nxa sizilibazisa kumele senze izinto ezitshiyeneyo. Siyabe singekho esikolo, siyabe singekho ngaphi emisebenzini njengabadala. Senze into ezitshiyeneyo ezinjengokwenzani? Sikhulume ngokwetha inganekwane, ukubukela umabonakude. Prudence akukhangele. Okunye sisekwenzayo ukudlala imidlalo. Eminye sithe imidlalo sidlala kuma-computer. Abanye bayathunga. Siyenelisa ukuthi sivakatshe, senelisa ukubala, senelise njalo lokwenzani? Lokugida. Konke lokhu izinto esizenzayo nxa sizilibazisa. Angithi ngikhathesi ngizafuna ukuthi lenze umsebenzi engizalipha wona ngemva kwesifundo lesi. Angithi siyezwana? Bhale njalo liwulethe. Singaqeda ukubhala silethe umsebenzi ukwenzela ukuthi umbalisi abone sibili ukuthi lenzeni lizwisisile. Siyezwana? Okwakhathesi ngifuna ukuthi libhale ibala leli ukuzilibazisa. Asibhaleni sibone. Makhosi, Alwande, Prudence. Asibhaleni ukuzilibazisa. Lidi ibala leli kodwa iziqa zakhona azitshiphe zibolile. Ukuzilibazisa. Okutsho izinto esizenzayo nxa singekho esikolweni, nxa singekho njalo emsebenzini. Ukuzilibazisa. Nanzelela iziqa, uzikhulume njalo nxa ubhala ukwenzela ukuthi ubhale kuhle. Ukuzilibazisa. Iziqa zonke lezana sazifunda. Akungitshengise lapho ubhale khona. Ngithemba seliphutshile ukubhala. Seliqedile. Ibale lilodwa nje. Sizathi sibhala ukuthi sizilibazisa njani. Ukuzilibazisa. Wenze kuhle Makhosi. Asibone Alwande, ngitshengisa. Alwande, ngitshengisa lapho ubhale khona. Siyabonga. Ubusungibhalela ibale lingani esikhulume ngayo kakhulu indlela yokuzilibazisa. Inganekwane. Inganekwane. Asibhaleni. Inganekwane. Namhla umbalisi usibalele inganekwane emnandi ekaMvundla owatshaywa ngenxa yokutshontsha ukudla kwabantwana. Inganekwane. Sesibhalile? Sesibhalile angithi?
Siyabonga, bekumnandi ukuba lani sixoxisana ngendlela zokuzilibazisa. Angithi Makhosayeza, lawe Alwande, lawe Prudence, sobonana njalo kusasa. Yebo Makhosi, bale kuhle ibala lakho lelo. Alwande, asibone lapha ibala. Inganekwane. Yebo, siyabonga. Prudence, ngithemba lawe siqedile ukubhala elakho ibala. Sobonana njalo kusasa, libe lelanga elihle. Salani kuhle. Bye bye. Bye bye.